Enkoko ezihirwa abakazi zihirwa aha mukoro gwo kutongoza ekitongore kya Helvetia Uganda ekigenderere kutungura abakazi omu byanga bitari bimwe na bimwe. Omukoro ogu gukirwaho mu kwezi wa mukuru w'empanura z'eshengero Thomas Tayebwa kandi ayihanangiriza abakazi okutamaani omu kurwanisa obworo omu maka gaabo n'ebyanga. Turwanisa obworo omu mitima omu maka. Royce niza kugaruka mukanya ete na zeno tuganira kuyambe konka niza kubanza nkuronde miliyoni 20 tubatere tuje tukucengaje turebe okutanguzamo abo kuba ebyeki ni project nkuru. And I think it's so important that the cultural leaders and the religious leaders and the elders in society, in the community, help to elevate all women. Mukoro gubira aha Ruhinda SS Mitoma kandi gutebekanisibwe Major General Kahindo Tafire or MP w'ekyanga ekyo kandi arabwira abashija obutateganisa abakazi baabo aha nkoko ezibahirwe. Okutererino orangara baba retire ko kwezi bataka baretire bindi murebe mwayenga kutunga enkoko nambona umushete mubano wanje ungambire ngweje atarike kugura enkoko ezikuziri twarondire nakatare. Abebembezi batari bamwe na bamwe bakira aha mukoro ogu kandi omuri abo harimu na Minisita w'ebyamagara Ruth Acheng. To encourage your girls from when they are little, as they are growing up, let them grow up believing in themselves. Kandi sirahansi ohereza omwana wawe omusha amani mugarure mu amani yes. It was during the time of COVID. I used to one of your close friends called the Purity. If you still remember, this minister boda ebara chairman ya reservitanda ebyanya kizinga eya reservitanda ebyarigengero eya reservitanda ebya Matshoswa ekagenda boda hona leho yabituhereza mutero mungaro munonga ari kuza kubayamba yababuza mu inohoki yashanga binoho ebyenyanja azindi bukabiri bibi yashanga binoho na nomugati etano niyo yahambisizeho abantu akarisa abantu bari kuri 15 konkati ya mwisho tine choine Royce kwa kwereza kakakoko otina ukabika otino kora karebereje otina wono mutima echumu nziza katwara umudoti. Helvetia Uganda ekize enkoko 85 ezibagabira abakazi okubahwera okutunga entandikwa gasha kwa Ben Mhozi.